Turang rasenina si ikalangi Tuhan, salam juah-juah isehken kami, man bandu kerina, ijapa pekam ringan ibas pak saenda. Mari ras-ras kita ersikap, bengket guna ngikuti kebak tinta. Mari si benaken kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa, si megiken anak-anakna erlebuh bas kepiceten ukur. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi dalandu guna ngelebuh man bapa. Ras ibas gelar kesah si badia, si mabai kam guna setia ngelebuh kempak Tuhan di bata. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Ibas kesusahan erlebuh aku man Tuhan, mindo penampat, kulebuh di batangku. Ibas kemah si badia nari, ibegi kena sorangku, perserkongku seh kempak di batangku. Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 338, ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab ulangan bindu 26, ayat 6 seh kubas ayat 10a. Iogekan kami isina nina bagenda. Kejamkal perbahanan bangsa Mesir man kami. Ipaksana kami erdahin jadi budak. Dung naserko kami mindo penampat man Tuhan. Di bata nunini-nini kami. I bagi Tuhan perserko kami, iidahna kinisran, kelatihan ras kesusahan kami. Alu gegehna simbelin, ipulahina kami i Mesir nari. Ilako kena tanda kuasa, ibanna kejadin-kejadin si mejin. Ibabana kami, ijah nari kujenda, iberi kenaman kami negeri si mehuli ras mehumur enda. Maka genduari kubaba man Tuhan bagin si pemena, ibas ulih juma si enggo iberi kena man bangku. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dingin si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata ertoto kita. Tuhan di bata kam bapa kami, si perkuah dengan perkeleng. Kekelengendu simpar iberi kenduman kami. Sekala pe kami labo ngasuk ersimulih, nang dangi kai singgo ibahandu man kami. Ibas paksa enda, kemahandu sikap guna nuriken katandu, bagepe perpulungendu sikap guna dengkeh kensa.
Te kami ibas kuasa kesahndu, ngasup kami ngantusi erti katandu, sebab katandu mabai kami kubas dalan sipayo dengan ngena yakap kam. Alemindu kami Tuhan baskrina salah lepak kami, gelah atan dingin metunggung kami, ipekuanaken jadi si kerajangandu. Sebab Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami manbandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Roma, bindu 10 ayat 8 seh kubas ayat 10 telu. Roma bindu 10 ayat 8 seh 10 telu, iogekan kami isina nina bagenda. Dage kaikin si ikataken ibas pustaka si badia, endame kata di bata rembak raskam, nggolit ibas babahdu, dengan enggo pelit ibas pusuhndu. Mekata si iberitaken kami, sinuntut gelah kam erkiniteken. Adi ngaku kam alu babahdu, Yesus kap Tuhan, janah te kam ibas pusuhndu, maka Yesus enggo ipekeke ibas si matenari, maka terkelin mekam. Sebab alu pusuh kala erkini teken, seh maka ia irembakken ras di bata. Janah alu babah kala ngaku, seh maka ia iklini. Ibas pustaka si badia lit tersurat, isete manbana la kecewa. Si enda maksudna kerina manusia, sabab labolit lainna kalak Jahudi ras kalak Junani. Sadangen ca Tuhan, Tuhan kerina manusia. Ia melumbar mere man kalak si erlebuh man bana. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia, kerina kalak si erlebuh mindo penampat man Tuhan ikelininanga. Sehjendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, sehkama kita kubas minggu pasion si peduaken, mekapkan minggu info kafit, si ertina erlebuh ia ku aku. Dengan pe ibas minggu enda, kita iajuk gunangidah uga di bata engkelini kalak si erlebuh manbana. Kerina kita tentu tiap-tiap wari labo pernah lupa erlebuh man di bata. Ibas kita erlebuh man di bata, erbagai-bagai sabab musababna, maka kita nehken pemindonta pingko-pingkonta man Tuhan. Erlebuh kita man Tuhan, gelah ipegegehina ipengasupna kita, dalani kegeluhan silengabo sitehkai kariban cijadi man banta ibaswari Bagipe, lah menutup kemungkinan si ban melala daftar pemindonta man Tuhan, gelah na adiban cimin iberi kena kai si ipindoken kita. Bagaimana gedang-gedang nuari, sehkape kencadung si dahiken kerina dahinta muat tatundu hepe erdilokang kita man Tuhan si lebuh ia gelah ikawalina janah pe bancika kita badah tunduh medak kabas daging bugis lah kurang sadakai pe. Adi banci si katakan tiap-tiap wari enda tergantung situasi entah keadaan ta kita erlebuh man Tuhan. Entah peristiwa kai si jadi man banta, sangat menentukan piga persentasina, piga kali kita erdilo, entah pe erlebuh man Tuhan. Tapi seteh makana tupung kita erlebuh man Tuhan, labolit si ipindo kita man Tuhan si sia-sia. Saja ngenca kita harus sabar nimai waktu Tuhan
tupung kita erlebuh kempa ia. Artina pingko-pingkon tae idengkahkan Tuhan. Tapi pemindon tae isehina suwera suwaktu si akap napayo guna si alokan. Maka ibas minggu info kapit enda, Pemasmur ngatakan sa, adi erlebuh ia man bangku ku aloima. Enda me pernyataan Tuhan. Enda me kata si isehken Tuhan. Maka adi kita mindo dengan erlebuh kempa ia, idengkeh kena sora perserkota. Banci secara umum kita serkau mindo penampat man Tuhan tupung lid kesusahan bagi si ikatakan ibas kitab invokasio indanai. Ija Pemasmur erlebuh man Tuhan ibas kesusahan simbages nanari. Penampat Tuhan i arab kenakal guna mulahi nang tangi ras mereken serpang pulah kempa ia. Tentu kita pebagi erlebuh kita man Tuhan lid arapenta. Lid sura-suranta gelah banci kita pulah ibas perbeben enari. Bagai masih inanami bangsa Israel, tupung ia iperlakukan alula adil, alu kejam, la manusiawi. Semakana lanai lit gegehna guna ngelawan. Labo yang ngasup erban kaipe ngelawan penguasa Mesir. Maka idaramina medalan si banci mulahi ia ibas krina perbebenna simberat nari. Sebab tupung si bangsa isuruh guna membangun kota Ramses ras kota Pitom. Janah terjadi meperbudakan ras pemaksan. MC terjadi inanami bangsa enda. Lalit dalan si deban si banci mulahi ia. Lalit ia kapna isepe si banci nampati ia. Makana serko ia mindo penampat man Tuhan. Kaisi terjadi. Ibas kepicetenna, ibas kesusahanna. Idengkehken Tuhan pertotonna. La kepeken lit pertoton enda si sia-sia. La bolit sia-sia iluh mambur. Tupung kita serko mindo penampat man Tuhan. Banci kapdah kamgo kita ertoto, erkiteken buena perbeben talenga idengkahkan Tuhan. Lenga seh bagi si isurakan kita, sia-sia kap akur toto ateta. Lah bagi. Sebab labo lit kala si sia-sia pertotonna. Kerina pertotonta idengkahkan Tuhan kap. Adi si pepayo kitab Jeremia, bindu 33 ayat 3 nina, lebuhlah aku, maka ku aloi kam, kuturikan ateku man bandu, perkara-perkara simbelin, sila terantusindu. Melala kalbas kegeluhan nenda, labo terantusi kita, kai si terjadi, si genduarie pela terantusi kita, apalagi si lengajadie. Maka bangsa endandai, tupung ia serko, mindo penampat man Tuhan, iidah Tuhan, kai kini seran kelatihan ras kesusahan bangsana. Erkiteken si ema makana alu gegeh kuasana. Bangsa enda banci pulah ibas tanah perbudak kenari. Icidahkan Tuhan tanda kuasana si mejin. Tuhu-tuhu encidahkan karena keleng Athena. Iba baina bangsa enda kubas kesenangan. Isikap kena si mehuli. Isikap kena pe tanah si mehumur man bangsa Tapi proses gunandatkan tanah si dem aludadi ras tenggulindai labo meter. Lit proses si cukup gedang. Melala tantangan, melala perbeben, melala kal si tuhuna si inanami bangsa enda erbagi-bagi kebiaran pe. Tapi ibas ia setia ibas proses ndai ia lo kena meulihna.
Maka ulam metermin ateta dat ulih lah kita setia ibas proses. Sebab kerina kita enda tupung kita erlebuh man Tuhan. Iajuk kita kerina gelah megenggeng. Ngasup kita ngidah, maka dibata lapu pernah nadingken kita. Kita ngeenda sirusur lah setia man Tuhan. Adi Tuhan setia kalau ngelalap man banta. Tapi kai respon bangsa endandai, kenca ia pulah ibas krina perbeben simberat ndai. Labo ia lupa kacang akan kulitnya. Sebab banci dakam lit pengalaman tabagai pengalaman pengalamanku, pengalaman takrina. Tupung picet sidarami Tuhan. Ence tupung pula memang si katakan bujur man Tuhan. Tapi kai dage bukti nyata ngatakan sa kita nggo pula ibas kini seran enari. Bangsa endandai ibabana ulih juma si pemenanakal. Mewujud kini tekena man Tuhan. Jadi labo ia hanya ngaku Tuhan berkuasa. Labo i aku kena karena kini tekena ngenca. Tapi lid cidah kena ulihna. Sebab memang bicara beri kena kape persembahan pengatakan bujur naman Tuhan. Ya kerina si iberi kena si tuhuna ibas di bata nari ngekap rehna. Di bata merekenca kita ngulihken sangenca kai si enggo iberi kena man banta. Ya. Jadi labu kita si mereman di bata ngesi mereman banta. Kita ngulihken kai si enggo iberi kena man banta jadi persembahan pengatakan bujur. Maka ikatakan pe ibas kitab Roma endandai. Kai dagi si ikatakan pustaka si badia man banta. Kerina kalak site harus ngerembak ras di bata. Sebab ibas kita rembak ras di bata, pusuh tak erpengaku, pusuh tak erpengue, maka dalan keselamatane ibas di bata nari kap rehna. Yesus Kristus reh kuduni enda, mabai kita gelah datken kegeluhan si rasa lalap. Terkelin kita. Sebabna adilit ibas pusuhta pengakun kini teken maka dibata erkuasa. Mabai kita kerina ras ngajuk kita kerina gelah pusuh pratenta ras pengakun kini tekenta tetap kempak Tuhan saja. Maka alu tangkas ikatakan ibas surat enda, ibas surat Roma enda, maka manusia singgop ndabuh kubas dosa. Lanai ngasup mulahibana. Lanai ngasup bebaskan dirina. Lanai ngasup mulahi ia arah krina iketen dosa nari. Tapi pengakun kini teken taman Tuhan. Sirehna arah pusuh ukur tasi bersih nari. Mulahi kita arah iketen dosa. Sebab memang labolit sadape perbahanan ta banci nelamatkan kita. Kalak singgung ngaluken keselamatan ibas di batanari, teridah buah kini tekena, mekapkan erbahan si mehuli. Jadi labo erkiteken kita erban mehuli maka kita terkelin. Tapi kita singgung ngaluken keterkelinan idur di batanari, ulih perbahanan di batas simbelin singgo nelamatkan kita ngasup kita ngakuken ia Tuhan ras juru selamat ta dingin pe si bahan si mehuli suwe ras peratenna. Mari dage senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Tetaplah erlebuh man Tuhan kata wari paksa pe. Gelah Tuhan tetap sinegu-negu langkah ta. Janah kita pe ngit itegu-tegu Tuhan kubas dalan kebenaran. Adi erlebuh kita man Tuhan. Iajuk kita gelah ngit kita ngendesken geluh ta kempa ia.
ibas kerina situasi geluhta. Labo sanga picet maka nasidarami Tuhan. Labo sanga susah ngenca. Tapi katawari pe, peristiwa siku gapa pe, siteh maka Tuhan tetap kap jadi sekawalta. Adi sinendai arah kitab invokasio bagai pe ogen, tangkas tuhu trida. Si susah ibre Tuhan serpang pula. Ibre Tuhan dalam kemenangan ras keselamatan. Bagai pe ibas bahan ogen tain dandai. Labo banci lasi akuken karena kemahakuasaan Tuhan. Janah pengakun labo terjeng bas biber saja ngenca. Tapi rehna ibas pusuh nari. Pusuh pe harus ngeiplimbarui. Sebab kata di bata isuratkan ibas pusuhta. Adi pusuhta nggo iplimbarui alu kata di bata. Tentu umputen nalit pengakun. Kencalit pengakun maka kerina kegeluhan tae pemereri bata. Janah kegeluhan tae me tanda keleng ate Tuhan. Lanailit dalan nalaki tangatakan bujur man bana. Bicara kai pesireh man banta. Bagi ukur tahlah bagi ukur tah. Tetaplah erlebuh man bana. Sebab engkai arah kai pesi jadi bas kegeluhan tae, di bata tetap erdahin guna kini ulin man banta kerina anak-anak Tuhan. Kerina kalak si erlebuh mindo penampat man Tuhan, i kelini nange. Enda mabai kita kerina. Maka tutuslah kita kerina erlebuh man Tuhan. Ula kita kisat mindo man bana. Maka ulah kaninta lape si pindo berenang. Tuhan peangkanang. Maka bancing gope kita dekah jadi Kristen. Pengikut Kristus. Artoto pela kita pang. Bas jelma sinter malanga di rumah. Ngome pasti kita artoto. Tapi adi sempat kapdu i rumah pelabo kita pang. Erlebuh mindo man Tuhan. Kai me kapdu si terjadi. Labo kap ken mesera, labo kap mentahat, ertoto, erlebuh mindo man Tuhan. Kuga hubungan taras orang tua, ras keluarga anta, ngasup kita nurikan isi pusuhta, maka nggo iteh nakai surah-suranta, bagi kame tupung kita melaskan isi pusuhta man Tuhan. Memang ibas kita mindo, labo banci kerina bagi pratenta ipedalan Tuhan. Praten Tuhan ngetetap si jadi ibas kegeluhan ta. Tapi kerina surah-suranta si katakan man Tuhan. Memang lape si katakan gotehna, tapi kita kerina perlu ngakukan Tuhan ekap juru selamat ta. Mari dage seni naras turang sini kelengi Tuhan. Malam ateta terkelin kita kerina. Adi ngasup kita tetap erlebuh mindo penampat man Tuhan di bata simada kegeluhan ta. Dilolah Tuhan kata wari paksa pe. Sebab labolit si metahat, labolit si terligen, labolit si terlupakan Tuhan, pemereras kekelengena si isah kena atena man banta. Rikut peras pengalami dosa, sikap kali ibre kena, man krina anak-anakna, singgit ngakukan kesalahanna, bagai pe jera dengan robah. Sebab bancingan inta jera tapi lah robah. Tapi kalak singo ngakukan kesalahan na jera ia iplimbaruina kegeluhan na, maka dibata me si empekena-kena kegeluhan na kusi terulin. Makanina Tuhan erlebuh ia ku aku. Kerina me kita enda erlebuh man Tuhan. Erbagai-bagai pemindon ta kerina man Tuhan. Ibas paksa siakap napayo ijeme isehina kaisi iperlukan kita. Maka kita perlu sabar nimai waktu Tuhan. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasundulah kami kerina anak-anak ndu o Tuhan. Lah kami erngadi-ngadi erlebuh man bandu. Tapi mekatep denga kange.
la kami erlebuh alu tutus ras setia kempak kam. Tapi kam tetap memperdiateken, mencukupkan nampati ras mulahi kami, arah kerina, kaipe si terjadi bas geluh kami, sirbanca gulut ukur kami. Tuhan mindo kami perkuah atendu, sampati kami, gelah tutus kami kerina erlebuh man bandu, sebab tupung kami erlebuh man bandu, keterkelinan, kekelengendu, tetap ialoken kami idur kam nari. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Mari radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa idunienda, si akuken pengakun kini teken taninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana, si nepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Si ngendanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kekelengan ni Tuhan, mari ras-ras kita ersikap, guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahanta, ermengkahlah atendu asa silit ibas kam, sabab nina dibata, asandigan pe lakam kutadingken, asandigan pe lakam kupulahi. Tupung kita ngendesken persembahanta, rende kita bas kitab denden nomor 402 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan ibas belinna pemere singgo ialoken kami idur kam nari. Semaka sada bagin singgo ialoken kami epe, banci ipersembahkan kami jadi persembahan pengatakan bujur man bandu. Pasu-pasundu kegeluhan kerina serayandu ras ngawani perpulungendu. Ertambah-tambah ibrendu rejeki ras kesehatan kempak ia. Ibrendu gegeh guna ngalakan berbagai-bagai perbeben, sireh ku tengah-tengah kegeluhan, jabuna bagepe pendahinna. Gelah banci pe tetap ia setia, iba sekrina situasi siku gapa pe, erlebuh mindo man bandu. Tek kami Tuhan, maka kamkap Tuhan ras juru selamat kami, sing asup mencukupkan kai pe siakap ndupayo,
dengan perlu man kami. Labo kekurangan anak-anak ndu, ibas ia mere alu ukur meriah. Bagai pe anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan, ras ulang tahun perjabun, pasu-pasu ndu simpar ibas kegeluhena. Bagai pe kerina anak-anak kami, ijapa pe ia ringan, kugapa pe situasina, subuh anak kami si tading ras kami, bagai pe sindau sirang ras kami, si kitik denga bagai pe singgombelin, singgo erdahin bagai pe silenga jumpa pendahin, singgo erjabu bagai pe silenga datken pasangan geluhna. Orang tua kami silanai kuh jabuna bagai pe siku denga jabuna. Rikut peras orang tua kami saitun, pasu-pasundulah tetap kegeluhena. Bangsa ras negara kami enda pe Tuhan, itandain dukap genduari, dengan ia tehndu kai perbebenna. Sampai tindulah o Bapa, pemimpin bangsa ras negara kami, ibas ngaturkan perdalanan negara kami bagi si payo yakap kam. Bagai pe pemimpin-pemimpin gereja andu, Tuhan kam si masu-masu ia kerinana. Gelahalu bagai Bapa rembarna berita andu si meriah banci iberitakan. Dengan kami pe kerina tergia ukur kami, ikut muat bagin ibas ngelai. Tuhan sampati ajari jaga ras kawalilah kami kerina anak-anak ndu. Reh kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami, idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ia si ngasup engkawali kam, gelah ola celus, emaka ola kam biar. Ia si ngasup mabakam ngadap ku adep-adepen di bata si mulia. Ia ngenca di bata si engkelini kam, arah Yesus Kristus Tuhan ta. Si akuilah kemulianna, kuasana, genduari nari, sehrasa lalap. Amin. Mejuah-juah man banta kerina, Tuhan si masu-masu kita.